So ganina sa pagluto sa karne, nadiri ang oil sa baboy tambok. Alright, usa sa mga paborito nako or katong bata pa ko nga gabuhaton na mo sa una, kanang mantika is mo'y isabaw, butangan og tuyo, i-mix. Akong testingan kung ganahan ba akong mga anak. Medyo pagod-pagod kamay pero okay nun. Atong tanawon karon kung naluto ba ang pagkakuan. Karni dip. With the kimchi, with the dried and some sesame oil. Bye-bye. Maka. Alright. Ana pagkaon may gala, then ana. Then. I love that it's Good day! Welcome to another vlog. Quarantine vlog. Hi kids! Hola. Bago lang ko nag-on air sa MOR. So morning show na ko balik 6 to 10. So this time, kaon mo og isang talong! Isang sago. Talong, everyday kailangan naman kaunon ng mga gulay. Kuya! Uy! Kuya! What the hell are you doing? You eat this talong. not the whole thing. You make it half. Make sure it's finished. Okay, that's my house. I'm sorry, no offense, but you're very healthy. Okay, we're talking about space magic. Bantay ha. Sit mo tayo, kuya. Nang mag-water man dayon mo, basta nga na, ha? Kasi I'm thirsty. I'm done. There you go. Si Ella tagay sabaw si Ella ang pork. That is right there. You ever talk to him, okay? Don't grab your hammer, and you don't why you talk to him. Up. Wait! Wait. Dibs. Oh. May isa ka bata din wild. So mo ni everyday ang mong lalis. Sabaw, Sa kanya. please. Sige, let me see eating the eggplant. Oh, wait. There's seed. Sabaw! Are you supposed to eat the seed? Yeah. Because I thought the seeds go inside you. No, There's red water. there's no soil there. So your time you go. Wow, that's so mania. Ah, You put toyo to make it more. Okay, go River. good luck. It's going to get better. Are you sure? Swallow it, it's yummy. Are you sure? Let's see. It is much better if there's. Not yet. You already eat one. Hot. How's it? Ikaw timpla. Tito ko mo. Ulod mo. Let's check kung mahurot ba na nila. But ako sa'yo na mukha. Hi guys, good day! Today is ang aking pagbabalik sa Tita B Show. Comment below ang mga followers diha. Og happy kayo ko kay grabe ang nitabang sa ako para mabuo na gini siya nga setup. So, na akong laptop. Tapos si Boy Negro nagpahulam siya or basi paulian na niya niyang kaning para sa laptop na burag air cooler. Importante niya para dili kay mo init ang Mac. Tapos ako monitor na diri. Tapos akong light, lampara. Tapos nadiri tanan akong extension cord nga na USB type. Tapos ang akong mixer. Kung asa na rin po ko yung mic diri Okay. Tapos kanida yung connected. Sa ang cellphone na po din
So, pwede na sila manawag sa kuha. So, si Joe karon, si Joe ang nandito sa FM booth. So, siya ang murag mag-ala technician karon dito. This is perfect, baby. Ibang technologies. At least, nagbabalik po tayo para sa Tita Vision. Check mic. 1, 2, 3, 4. Oh my God! Live nagyug ko mga igala aperti. Oh my God, I'm back. You know ko na quarantine yung ko mga igala. Mustamos, mi amigos, mi amigas. Sanay na po na inyong ayaan. Tita B in the place to be. Guwapa ko dirili, guwata ko B. O di naging siya replay, live na ni siya. Dagang kita istorya about sa to mga partner, way klaro, siya way trabaho, way dagang kita istorya nga dautan, way nada. Pero ang ending nga ngano makipagbalik kay love magunang naaraman din na di ay kay kung love man din nimo siya ayaw reklamo. Kung ingana kada ko imong gugma aning bayhana, ayaw reklamo pag antos diha. Okay, dawatan na siya pag antos diha, ayaw og sige reklamo. Kay gugmaan makakaana, ana na siya. Period. Kay tanan walay perfect nga partner. Tanan na tong mga partner nagyunay di maayo, nagyunay nakaapan, nagyunay tanan, nagyunay apan. Pero kung imong gugmay nga nakadako para matabunan gyapon nimo kaya gyapon nimo sabto nang iyang nakaapan, o ayaw reklamo. Dawata siya pag antos diha, daw ana ba? Pranato. Matingalatan natin mga amigo nga maldita kayo og mga asawa og mga uyab tapos maglagot ka nga grabe mo sa kinay mong asawa brad. Uy, maldita kayo pud di mo gini mo bulaga na. Ay mo pagbuot kay ang iyang gugma dako man kayo. Kaya man niya sabto ng pagkamaldita siyang asawa. Kung ikaw lakihan ka, di nimo kaya ang kamaldita sa ubang babae, o di imo na. Imong amigo kaya man niya ang kamaldita kay love man niya, o di walay basta walay istorya hay. Love man niya. Kung love nimo, bisag despite pa lang sa iyang mga dili nga maayo nga mga kinaiya, love mo gyapon nimo, o di pag hello. Okay, Tita B, ginawa na sa akong uyab. Kasi sa nakakuha kita karon. Tita B, pa-advise ko na ako'y ex, magkulang nakibulag. Nakibulag ko niya tungod, nagbino ang siguro. Siya sa ako na siya asawa. Walang giroon. O sige na, tawag na. Last call na ni siya may gala, kayo niyan. Pag magkawag ka mag-shoutout. Sige, dali. Sa mga nakatext na, tawag na. Dali. Mga nakatext, tawag na. Wala pa nakatext, text na daan sa problema. Ayaw nawan. Okay? Tomorrow. Good morning, another day! Bago lang ko nag-MOR. Thank you, Mr. Poopy. And it's brunch time, breakfast and lunch. O syempre, kailangan mag-innovate o mga sudan pa di balik-balik. So, ang whole chicken, gitry ni Mrs. og oven. And ladies and gentlemen, the final product. In 3, 2, 1. Boom. Yeah. It looks good though. Yan, lechon manok. I Kaya, called kaya it naman. the drumstick. I call this Medyo pagod-pagod kamay, pero yeah, okay naman. Atong tanawon karon kung naluto ba ang pagkakuan. Tapos isang kasunod na mo karon kay inununan or giadobo or inununan nga Pepper. tuna belly. Kalami, lami gyapon kayo. Sarap si mami magluto. It's your turn. Plus Colors not be there. mangoes from Fe Chong. Salamat ma'am. Tamis kayo. Okay, let's eat. Siala. Ella girl, come here na. I want the drumstick. Fine, I'll have the wings then. Natabi kung Okay. lang. Drumstick. Wow, naluto. Siminto naluto siya. Wow, Ginakuha mo. drumstick. Okay, I'll have this one. I'll have that part. Ano itong naluto ba may Oh, gano'n? it looks good. Oh, it's so nice in the bottom. I want that part. Oh yeah, mine. Oh, it's cool. I call this one. Get on the wings. But it's not wings. That's the leg. Mommy, please. I want. Uy, si Ella, kuya, cause you're the eldest, Rabaya. Sige. Alright, we're done hiking every 4 p.m. Pag umana ko Tita B, pag umana ko alas 3, pag alas 4, mag-hiking din sa village. Tapos ligo na po mo ng kalasog tubig. Then tonight, nami na-orderan online og samgyupsal. Korean feels. So, kompleto. Diyan napagod ah. Kompleto. Magdugan lang kong scrambled egg,
Tapos side dish lang na gulay gamay. This okay, mami. Done. Just done. It's done. Alright. So, wala. Ang content karon magpalawa lang. But. Here. So, ganina sa pagluto sa karne, nadri ang oil sa baboy tambok. Alright. Usa sa mga paborito nako or katong bata pa ko nga gabuhato na mo sa una, kanang mantika is mo'y isabaw, butangan og tuyo, i-mix. Akong testingan kung ganahan ba akong mga anak. Kimchi, there the sauce, something, then the lettuce, Let us eat. veggie, then of course the pork, And then Kuya's egg. yeah, then where's the oil? What have it? Now here we go. We're gonna put oil in the rice and then soy sauce. Then hold this. That My God, sounds. naka-baby bra ko karon. Oh That no. sounds. Okay, wait. So, when we were still young, what we're doing is the oil of the pork, Yes. put it in the rice, and put some soy sauce. Technically, me putting the egg there and then the oil is there, and I Yeah. just put soy. So, come on. Doesn't oil taste the same? Taste nothing? I don't know. So, because gamay rang oil, let it. So, like this. Spread it all Then everywhere. the oil. It kind of looks good though. That's the oil. And where's the soy sauce? Soy sauce. Soy sauce is actually kind of good. Then the soy sauce. And they're gonna try it soy sauce with rice plus oil Toya with rice. and oil. There. Perfect. You see that? This is our favorite sudan. Combination. This is technically It's a soy sauce combination. and rice. Soy sauce and rice with oil. Oil. Can you taste it? Wait, let me see. Can we eat it with sudan? No. Taste it. If we don't have sudan, so this is what we're doing. Oh. But how can we get the oil? If we don't have the pork oil. Good swim. Let me try. No. Let's just look at his reaction. That's yummy. Yeah, it's just soy sauce and rice. But yummy? Are you sure? But Seems like- like you want to vomit. No. Nice. Okay. It's like how you eat champurrado. No. Hold. Listen, this one. Hold for us. It's actually good. It's just soy sauce and rice. I don't see the oil. I don't feel the oil. You don't see it because you're gonna eat it. But it's delicious. It tastes different. Yeah, it's like more. It's less sweeter or something. It's, Prela. Boom. Did you, Kuya? Kuya. There. what's it? That's pork. That's mine. It's like pork. Okay, let's eat now. Huh? So samgyeopsal, Ketchup. Korean style. We didn't sound yourself already Korean. Uy, ano ang egg sa inyo? Manang amo, manang egg. That's for, the egg is for, that's mine. What? Samgyeopsal. But don't who cook that gets the major part though. No. Ito isa si Daddy. Fine, I'll give you mine. Ano na? Ano ba yan ni? Okay. So na inyo tanan kasi. Tapos Saan may karoon mo? butangan o kaning sa kini siya samjang. Mommy, Daddy. Dayon sa ahos. Ano may egg biyo? Egg man na. Egg na? Ah, okay. Ano green? Tapos Daddy. tapos kon. Daddy, I want the rice. Huh? Like the rice with toyo and oil. Ganun sana ba? Mayroon lang ba? But what? Daddy, we just eat something like gulay or something. Fine. Karni dip. With the kimchi. With the dried and some sesame oil. Bye-bye. Bakit? Alright. Ana pagkaon may gala, then ana.
Damn. Mmm. I love the cheese. Egg. Then cucumber. I don't want the egg. So delicious.